imihanda okwembaho abashubuzi ubona bagira ngo bwahata bamwe batina kutambuza ibyamaguzi byabo ahabwa chairman wabo kuguma nataho emishoro batari kucumanya ngo kandi emishoro yegerya higuru person witu wa RC3 arakolesa abantu ababire bari ba chief agent beye okushoroze seto mu bantu arakolesa rusiti zitari official urusite zo tuzine ezabundi embere kahinduka n'amabare nagwo bari mu kugira muki umushoro witoje n'insingi bitanu takatara kudi munika ati cyahinguzibwe no kuteka waraji ni rukumi no kunyuka ni rukumi no ragira muno ni rukumi namene twokishitiro cyane cyane bamwe abakaza babire bari mu rukiko nabo bagira ngo bakabana batimba umushenyi hamwe no kutera amabare ngo nabo kwihace y'amana baragira kushashura emishoro emirimo bakajemereza ngo kandi nho babire nibihe cyo kurya hamwe na fizi y'abana yonkanye Silvia no nyina abana mukaga nibwo mushenyi nibwo kundisa ningwi amayire mwe nishweka kugusya gudu etupa ninje burra esadibi Ejo sandibi ni banarire mu buhunga nakusene metawo by'abana no ndi ya school fees then hakunkura ka government ngubise ngushore mitwari 10 nkanye ko mukase ndona mitwari 10 tingaje kwata kampono gumu Ivan Katwesi muri chairman w'abashubuzi nawe nagira ngo nkabebembezi b'abashubuzi tababyami kandi bahereze kuhandikira bucuru kwataho kutaho mu nshongezi umushorogu gurashorozi bwa egomboro ya Nyakishenyi gwebembigwe chairman RC3 witu umwami tu inomushoni Wednesday ni waratsoroza umushoro kwenkogo umushoro tuturamanya huguraza ndagira nibufura yeye nko muntu n'abantu beye baceho nahura bagamba nta mushoro gwa waraje so basebona banyabo ndenda umba manyise nkanyonka RC3 chairperson of course hariho kanso yegomborora kanso eyebembigwe madam speaker asimwe Rovensi ekashitama actually it is last financial year twareba ngo egombora kana bwete byatandikira izuba eyine kubera baho ahabwa ebimwe ninga emishoro erabera shoroze bwa okurwo mugomborora mbenitwe ngakansoni tubimanya bakabitwanjurira kandi twabahereza gwaye mu bagende bashoroze kandi bariho bari kushoroza hakurugerera amateka go kugamba Wednesday nayo ngeragira ngo abatimbe b'emishenyi hamwe n'amabara akabahamagezwe kwekora mu Kigombe aho bakubasa korabira okushashura emishoreji konka bakanga ahari kugerera nawe tayine cyo kubakora ekira tuteganisa nabo mushenyi bariyo baragwiya ahantindo zitu omunguto zishishane nguto zitu kwara bari habanta bashimwe kwa barashora no mushoro muhango munonga n'aba bantu abarategwa mushenyi omunguto zitu gasha kwa Dan Basivye.